May lawusing pa mag-inspeksyon dari Senador Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian keng Baupo Compound na ning Zun Yuan Technology Incorporated keng Bambantarlak ngening Merkulis, April 24. Hapin ini ing Mere da Pogo Hub anyang March 13 pauli na ning pagsuspet sandang malalyaring love scam ampong human trafficking. Dinurot la ring opisyal kareng labing meto nga villa ampong miyariwang commercial buildings keng may sabing compound. KTA presenta na naman ning tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ay Winston Casio ing meging pulayi na ning karelang operasyon keng lugal manibat anyang nilaba sa bulan. Agpang pakangkaso, pinini ing purmerong pamikatagon a mekarakap lang big time player keng Pogo keng pangataw na ning Malaysian national ay Walter Wong Long. Ito po ay napaka-importanting tao, no? Si Mr. Walter Wong Long. He is the number 3 man of Zun Yuan. He is the operations head of Zun Yuan. This is the first time that a Pogo raid was able to catch a big fish. Aparte pa kang Walter Wong Long, nidaluman la namang kasong qualified trafficking in person deng 5 Chinese national at 2 Vietnamese national at meto nga Pilipino king katauhan ng Maybelline Milo. Keng mera pata case conference, kinuestyon na ring senador ing mandato na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kareng Pogo Hubs. Lulto kasi, nakanubalo ning ahensya ing operasyon na ning Zun Yuan Technology nung no ka rin atin kanong malalyaring love scam, ampong human trafficking. Just imagining anong ginagawa nila, Yusuf, kundi kami. Wala, silip-silip. Tapos dito na nagpapadala. Alam siya, drawing lang. Parang nangyari may present. Tapos sila yung umamin na they don't even know what inspection means or how inspection is done. Wala pa silang, I'm sure may handbook. Anong gagawin nila, di ba? I mean, it's I have yan din sa Sir, merong outsource ng mga sir, mga inspector nila, outsource. Outsourced. So paano anong alam nila kung outsource sila? Tsaka anong state nila sa marketing? They're not really organized agency. Kaya ni metong building na ning Baufu Compound, may akit ining ausandang lab scam lab. Nuno ka rin at chula rin ning mapila na notes na gagamitan da retang may rescue Vietnamese national na keng kaparalanan da bagan nita makapangumbinsin kliyente tuturuanan dala nung makananula paibigin bagan nitang sintala rin pong karelang bibiktiman. Ating pera masakit keni na atuklasan ng ning PAOK itang makagamit lang SIM card kareng telco company keni kaya katamo bangsa. Susubong na namang Gatchalian ing pamanyilip keng implementasyon na ning SIM registration law, lakwas kayabe la kareng may recover, ing ebidensya keng Pogo Hub deng kabaragbaga SIM card ang magagamit kanu keng love scam. Yes, We really need help on re-evaluating the SIM card registration law. Ito po talaga ay meron na tayong SIM card registration, pero hindi effective. Forgive our language. pero useless po yung implementation ng batas. Batas? Can I hold this? Yes sir. Yes sir, yes sir. Grabe, no? Hindi effective itong SIM card registration. Hindi po sir, kung mawala yan, wala na rin ito eh. Kasi nakatago sila sa mga fake identity. So kanino naka-register? Fake rin, mga fake. Mga fake na yun. Plano da naman kanong silipan keng kakasarang Senate inquiry ing proseso na ning Department of Labor and Employment o DOLE keng pamamyeng work permit kareng foreign nationals magobra kareng Pogo o ausandangening internet gaming licensee. Samantala, aso na laging 282 a foreign national deng makaschedule para keng summary deportation keng mapupus na ning Abril. May kipag-coordinate na kanong Department of Justice o DOJ, Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration, kareng konsulado daring bangsa, nung no karin la menibat deng may rescue foreign national keng Pogo Hub. Ako yung kakaing talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen.